Never Ruan Putin, Popular Fellowship, and Southern City Salem Church, Berea, Wabamot, on in court. May God so much go it. Mioreu Capacis, Ewa Senior Medine, Awa Topoyo Capacis. Ngaya, Fitide di Bay Kiusun. Afisei, Ngemet Moran. Ye Ewa Capacis, Samachwais, Nge Ahora yo tuwe yiki egon minne buah besar fidat aja farafan bulan fan saun wasidei pengau buah farafan lone ran yue mei jomong ukisini kapuk lan bible rato di rebe longari afarafan nei ran mi uja Jesus amarau sepan nge ewe kapasais puimue half an hour iki. Gani bukan Mark sapun ang moro. Wagisideo tori wagisin wadu. May tu fit wesap may disida ke wagisin ubaka basusun. Edi ekot cecek pun ekot wagisin mi fiti pat pusirai kabaseis. Feridan alcare ran. Edi paparor ekot slemi. Repa fiti ide adi kabaseis. Baca ni perpusin peluani. Pupaputaren acuata wewen fos Easter. May jomong. Ngorlan awaran meeting awam ceri wakka basusun. Red soiling. Ayun Easter wewen Christ amarau seba. Ran igerai. Murun lapsani rungar year fotoki ekin auchan ran beranin ewe chora marau non koto marau sefer sedi merla wewen Jesus akufu merla aruan acawewe Easter Palwewen, where a manau esemuch may wasawasan. It's real. Esapio tan, esapio masawan force ajak, pasiwasun force, may wasawasan pong. Wewen, pomera, esap ejia, ika esap ina, kapasan dia sapolon, manawan, emen miduku, me etiwa Jesus lan manawan. Medicine mi marau o duku Jesus resap mera me fatawat. Nesa pura mede mi nom londe tibat. Pusibak kapasusun lorat afarafar lone rai kerai. Enan eu poros lone book Mark amakai fau. Akul seni asamarawe peyas an Jesus. Eu poros may fatalon kabasan urwon an Jesus tolong lan peyas. Meruanu ekay puk yerkan ra gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Rabat kabasusun. Subject Luke. Efose evos. Wadiku para berada usut odds matot may fokun alcha lon porosanister ekewe fituran mabuin si ando seni wabaren po sabchuan virus le awewe mete umuchana basa avan layauti ka avan sukuda ekiekin alchan Iran Kit Soiling City, which of Berea, but which of Namin. Able to see how to find one. Jesus
amara sevan. Ye boro seri kanai en meduku. Ika po pon nomlon simpungi kanai nge poto si paguna nge pora breaking news. Jesus amara sevan. Poputa le o fato porosan Iran Easter. Era les o sorusit. Uliman Fevin, Maria Magdalene, Maria James, me Salome. Ra buada cak modes o sor. Ukan cecebedi on ferimo onayop finalisi. Lupan mi tuan cak roto-roto ngarafari. Tidifi petawat. Pura-pura kut perira. Pura-pura dinga loriman kodo. Edi pa iusin me tefis ngeri. Ekki uliman Fevin. Ngat lon ara mogut lon ekudok. Sama or cek ia ken nom lon magrer. Melikun. Ia ebo pedu. Ewe fau. Purasi le puro sarawe fau. Epetio asaman peyas. Para mitong ari parlap seni rua. Muen mei becukut. Rupa ambara. Ebo aptong ari kabar. Esor eki ekin. Ina si poto rio eleri. Ngekau son fio rupa gerangkit. Rara senigit. Esor. Esa pala orang kekin si bafangiri iti rats keman. John Petrus me, James me. Perapa etikit perapa kecil man. Perapa amara fal. Esor melikunjak ewe fal. Ana nomlan bakirir. Ibine kabasra kaururu lan ikiegir. Ia bepedu. Ia pada singerikit. Poe fal. Epo kud sedio asam. Faun asaman ewe peyas fokun cho. Uwa basa. Epo tori rua muan mei pacakut. Porapa adil lisfangan. De amara. Okudlu. Ika. Tidak ala ewe fal. Sedi asaman ewe peyas. Kadi kuya por pobun. Si po pasal tu ni lihat dava, mede filat. Sebab pluriti kia kin fal. Gemet siasi dia perosan ekei veven. Nuakus. Usun cak cier kawe. Lon Bible era ranom lon rumasan. Ra lokker la renar nuakus. Lupan nuakus sa body mana maneman. Tibarot. Sa wasausan tibarot. Pusia dongari magutlan met pusin me viat. Met sia eki po ebung. Ats dongari meduvit wasia patarlan. Kevin radio su. Ikotlasan me au cha. Pusi potongari kayo. Parai kapaseis. Nambayo. Ekei Fevin, rebuang ngerigit ot lesen me aucha usun manawan ligitu me adukuluk. Puwato potawai kiki. Dupane kawaman rasulo renar nukus. Dupane wafa susun man awasi de kongol merban chon kayo. Tori arko friends irmei vidir. De fafatan matap murid Jesus. Lan oe giek ye no jue sagamon. Kewe man rafan lokoro. Lan oe rum hasan. Kewe ramo muich fangani. Dubara we Jesus a irrebenges. Vidik kewe ruben son soda. Ekei William Fevin apan bak poroser. Poi rapat feito. Witness ini. Irrebengesin Jesus. Duban Joseph and Armedia me Nicodemus. Ra feito berbuat taitu irisin Jesus. Aidiku epor larawe adimo.
Rawati pada payas ini, ekai uliman fefin apat buat parosier, pair ni parat tabwa, ewe iris lana payas. Wewen raguna ewe payas apayas lot, raguna sosoron ewe iris malana ewe payas, rapat kuda mete kewe, raferi rede ewe payas, tori busiro ewe fau, me fau ate, apa dura wasam. Ragura punir men nomnon. Duk sabon rabu dengat. Liba medu morong. Era ran nengeri o peyas. Rapan nengeri usunar akona somen Jesus. Marlana o peyas. Murinra liwiniti lenier o amor lada lo pokus. Feridan ewe somen. Sibudayan me Duri dilerian, murunat cici fangan naniran. Ngen mainan nangeri ewe bayasan Jesus. En mainan nangeri usuran kon, madlan. Kepada diun. Met kapamal dada, feridan Jesus. Ekawe vevin, resa cekatol. Ewe bayas. Ngara liwin sevet, ngara amorlata de mi pokus. Perabot cadivi. Sesidi kami wewe dia fos cadivi. Rebe apitingeris here in Jesus. Ewe idis amano. Ewe angang raferi apat sobuela de kabas. Poiramu ika ame. Idamo ika losenir ewe hop ika abilukudukun sisa sebuat kemarir. Ngewe aucaya matong lan dediber much orwailis. Puiwe mo ngarakuta ekotsle esapcek le usudam kay kan sawabit ertanik. Puidamuan emangarikan. Nge ekotsle era atu fits paliurin Emen corangang lanar we fanson lanew yer. Wewen larawatun ida bo faker ika dimanger. Kukun diuni demen lanew yer. Aruan matot sia gura. Lancha kay boros udiman feven. Sisi de pota kon parwade di feven. Wadi ku pot feri that's one. Ra atai erani. Pagkitan aligiluk. Lanar outjari medongai. Ewe idis. Amen. Idis in Jesus. Rese eki met aramas rapurarer. Ramucan barada. Artongai. Rapeduk kabasan idangau. Turunu fos mesajau. Alon aramas fediter. Rabotagirir. Raumes. Raguna pa konlon beyas nga anemchek le sobuela eu verrumus paren sombong aramas ekei uliman fevin era ra liwin leso sorsich duman saraman aweran ajuan toputop ra liwin berapa asupa chuala med tong me erni ebese perbeferi en mij tong is Jesus. Je moet toch reden om tong is Jesus. Ik rijd ook. Wewen, ik geef even research op sa boss. Wat tong is. Je weet hoe kan balrong rede coach. Ra ibuar ngeriban. Wewen land fos udekis. Stop pretending. Ikaw po kasi lugu Jesus, iwa kasi fan lugu Jesus, ka waste on time. Ngay ka en may mo chan batulong lonay manawan duguluk, eto si wa moira, porosarera di geray, po Jesus, wasewasan manaw sa fam. Ngay at si po tilwa po plen so lang mo chon lugun, kamuy, pasoryo ki po.
Kot a kunaya chu. Lon medugerinis. A rong. Fos mi vos, ma vos, hechak na nom lon detip. Mark, me puera dausun pue kevevin, ra nom luban an irebengis, ra nom luban an peyas, ngapal yemet. Irpal first, melain John kaya medicine, karamas medicine, regura, po Jesus, amaraw sefal. Good news, ngeri kevevin. Sabot ko John kaya, uliman fevin, meyatong. Ir akayun armas, regura, po Jesus, amaraw sefal. Pada, pagdanar ligitu, me alukuluk lonar, tonge Jesus. Rabal akum regura. Ewe fau akurseni, ewe asam arawe peyas. Ekevevin ratu buni le poeralo. May fausun amen alukuluk. Faithfulness. Kesabjak alukuluk, liwan ka nom, loniwan fan. Kesabjak alukuluk, liwan siya mamot fangan, me soling. De bwa o de op, om alukuluk, ebo fel logic. Bwa lon at alukuluk ngari got, fan dupan fan soul, siya mono. Ese iyo regura. Skulidun severity, ewe rumasan. Lon sabunong moro, wagisin ready to riwalu. Lupanara nanala, ngari ewe lenian peyas, wafo susuda kauliman fevin. Ragira bawe fau afen, mokut seri asamarawe peyas. Lupanara tolong larawe peyas. Hallelujah. Jesus amaraw seven. Terus bila mo irai, pasapui kitron melulu. Sun sa macam ikan sau kapas sun. Poyak kera amoir. Ngair mesi dia pada sopolan. Hel. Fanururan kite si pamoir ra yakiek. Pusia si dia sopolan marawat. Faiwa kejin. Oh setuan nom. Itai burawatik misut kasi budak kobong. Ngaji amoiran ace kobong. Ngang bura sisa samaraw seven. Ngami pura Jesus also sen maraw seven. Ito si pumawida bawa cupang demot. Pwede tuwar nga rin na yun. Inakasapside ko di mo dyan kabukod. Iba, awaman lada. Si pumayra yakiyak mayaw cha saulang yay atamoy. Iba met ibabasa, wali met babasa. Jesus maraw seven. It's enough. Jesus maraw seven. Kami pun karena ramas murinan ramen muncul kopungan di John nomuin mereka wesot kawan nomuin. Kalau sunca kami, to ubang abang tinggal kami ekor minutes. Si mau practice sampai seven ngani riak kara, iwe sa kopung. Jesus maraw seven. Awatong ni fai long John murina. Ko pungari cirat kay rabodela. Abi John man awatong ni pot failure na karamurin. Pawag ko pungari. Nge sabina. Merek ko John kaya. Lora we rumasan. Pedrus meko John tapola murin Jesus. Ra muiche fangen. Fan chat melukus. Ewe ren rasi de busise sebe maraw sever. Nga fan fispuyo renin ar lokela ewe rum. Ra mamot. Lanar tibe kechuedi. Ewe rera baratongi. Fan nukus. Ika ebor ekot rabeto gerba fe yang awar. Begitan rabe. Puir contap murin Jesus.
Chomong fao mi fawate. Podu asaman te tiper. Pura pocak mojitu. Don lenian mi mer. Esa mongor porauser lanawe anlea. Wali kuyo chane moni arch fela leani. Asa prongpoe pa basa och usineman meleni ke John kai. Ya coach vevin. Ewe mark kama ke usur. Færre coach. Færre coach. Yusun pan kits. Gavet. Siapa sin tolong lan arch. Posible ewe pet ngeni. Ya kits me sidai. Pagod emujan siwan nongi. Satu hari pati bigari coach. Pemin. Ngebungan. Pusin kits. Sia tolong ay posible asam. Posible pinay kits. Sia ni arch mujan feito. Mamat arun pejen. Ewe mi mero. Ngaya ususan manasever. Nakabasis. Ngayon ebo palusanuk. Omna phone epet. John Berea. Mitong ada nagari. Samachko somas satu hari. Wanporon min. Son petak min. Ik sia wadung. Epetinom ke pagutta Jesus. Ren virus in detibong. Usura ke uliman feven. Irmei sidai. Perpesatau. Igare buat. Paragutta Jesus. Rabo idangau merenaramas. Coach feven. Ragutta nanman. Rabo ares. Igabek ko saun fiun rom. Rajuan nom renawe bayas. Ngerlon ekkei metods medicine. Ewe ekin outcha Jesus merer. Ra digudala. Ider nonomur. Memetir mi mevi. Pagutan artong Jesus. Fan wairesin dediber. Rasa silemet rabufer. Renawe fa. Ngiwen sakai malai keu kusin. Jesus avan amon lada. Verder. Sejende aki usun iyo bepedu awe fau. Kota guna lande tiber. Stebin. Tolong pepere pusin amara awe fau. Amara pada keuson fiu. Persapare dia suku-sukan. Depan rato rio beyas keu di bat feven. Even aduel momot. Ngaya akarurer. Abu de fella. Abu reni. Kau John kayo. Palpe terus. Jesus. Aku mula muer kaleli. Gina ia berguna. Ami depan apa tori kaleli. Apa liun sevel. Ngapu dia ready Petrus mereka John kaya medicine. Jesus akan okong. Aku mula lan kaleli. Ngaya kapasai suapar macam Wanporon. Pada kalelia. Pada Jesus filada per lan kalelia. Lenian ana pada turu sevali non kei John kaya. Ekameli kui. Pada kabasais. Sipasokun tafa. Kalelia. Ye ikawe Jesus. Memerde na ye. Ubutulan Bethlehem. Susu fatal laisip liwinto lan Nazaret ye lerian Joseph mevaria. Lan ana memerde pepode popuderi an ministry lan kalelia.
Ngamaret soling. Kalelia e boye e o leni il one Christ am manasever. Eu leni Jesus e Philippolenian chusever. Arabo chusever menan ka apostle tori our friend medicine. Ye leni Jesus e vilada. Kalelia ye lenian an quote sukala ledukan. Ewe leluk me urantong compassionate. Ngani ekoe mi lukudo. Chokkoe sorta telir lan moon. Igekko communities. Lenian chokko mi macheres anaramas rabojak nunna duor. Yusun mevian John Jerusalem. Ekoe leaders ramwich kareviye. Soulamadam. Nawis mi dekia. Rese afalir puira kota ramas me yaucha. Lon kalelia. Mi busin po lon arfos. Pumeta mi yot sa butong ito sedi Nazareth. Kalelia eutang molon Nazareth. Ranan nanganis Nazareth esorau chan. Sunchok lon modulok. Rabanan nangani atal pesorau chan. Aben. Yusun Nazareth. Yusun Kalelia. Ngafanina na leni si sa sera. Si bujufangani. Delaban kewalasan sa feito van. Pagitan unquote moments. Pagitan unquote moments. Na unquote kira-kirach. Afili Kalelia. Po ye lenian ano Christ. E po memerda meya. Ye masawan eupon an Jesus. Apon po i menan ko chon kayo. Rabotu fangan lan Kalelia. E ambaralo. Po ye e lady. Ewe angangan autora ewe kapasalim. Ngani veruvan. E po popu teme ye. Elimior mele vila tikarai. Siya isolang siya dua Christ. Ngewe angangan akuno bata-bata lang. Siya malulu, siya cibang, siya bekus. Atu vich po rari ganay kapupal liwaniti Kalelia. Glenian sa valley ewe akuno siya sa watorit. Ngani kit esaptuan posibo ani marasamut. Savan ani marasamut. Ngepo ye mede siya sa muchan. Lon e Easter. Eli sombang malage siya kinamay. Sa fitival, sa liwaniti lim, sa wawaw sa arong kamasanggot. Kafan liwaniti Kalelia. Puina na lenian aserva sa valley. Lenian apachakula sa valley. Ngapad lenian pomudari. Manaw ni ewa sokun manaw. Si sa samuchan valley dong. Ngausap sidi. Fidaman malage, e boye la salon at Easter laneer. Awagra mele village eka kun melo si atak marukulan. Asa puramin. Ngemet ekan nomlo ne kikit sauling. Ediku esaksadan e akakun Easter ikirain. Pagkita ko siya van etu a Christland marawat. Kita ko siya pasangan ni Jesus po ewer ubar le aso tus maru. Tabu do. Kisi la ewe me fin changat pusi po veri akunat smeren ko. Ko ye akakay kanay. Fela Kalelia. Angay aurar mi serve. Angay ewe lefil epo a serve sevel. Ngari God. Ika etua ewa maraw sevel. Poya ososen maraw sevel. Ye lenian awara, what ye lenian aserva seveli, ewe akuno commission and Jesus. Ngari ko chon kayo, pal ngari kich. Ye betua kieki, po met murun at chia chifon. Sa etua Christ, saya di maraw.
Nge, ewe akuno, ajuan fiti pacekich. Si bever, ika si jap feri. Lon bukan madu, sabun akon malibau. Miyor ekot kiri-kirin fos, melon kain Bible John sile rekan aitangani. Ekot fanson si berkaula. At aleari ekot muijisan fos. Esap kaulan at si bude wesle aleari. Ngisi bude satu nile taicest ni ka akudlu lon atekik. Puato eu kapasana wewe lon bukan batu sabon awal medemong. Sisa sa kapasusud eu muijan fos. Fedi tat aramas. Berea ada langani metewa kapasusun fal. Phone epetit an god epetikich. Lalu kesinongot matu. Luparak kawe sawe manin lama-lama chansus right to Jerusalem. Rapo putele tibigari Jesus ot Ferdinand non kawe John kayo. Pada wang mut ngani nom kawe John kayo pura-pura monga ngami di mangau baur. Jesus aku dulu kiek. Puesat meto si atta baren pouch. Esat meto si walong lon. Fan meto eto ida met di mangau. Ke fa Jesus akabasari pa eto betrus ngara Jesus potai nak kira na fos ngaya mai sewe weren we Jesus awe wengenir we yemeteur eki mingo Amy John achaliluk para natak fos stop pretending Amy John eki mingo Ngalani ikirigin, era si pagkaula si pamach au sadingat sa aururu. Meta wewen ekiyak mingaw. Wewen naman miwas. May chomong matacha botolong lon magurach. Iwe may aucha si bu filteri. Punesap medicine minator kits mingaw. Ngidu pana fiti de dibach. Iwe atong ri pangaw. Nga may war minne si sa siga god. Muda ada apa potorgich. Saya kaki usul, very Dutch. Pemiyau cha. Ngefan comong, apa uditi, further pet. Ngani arch furry, met kote macam very Dutch. Puato cek coach mulai ukusin. Tiba lalu kun met meibung usun family. Padiaya further pet. Sakayo sarong-rong. Chomong chon urumade pinin ei matach kote faduki pagkina mo en defila naramas ei matach pupul a coach a week enough coach e martori e maram ika eu yer ye para phone e pet ngani asamana na peyas sola Verkot siya kiki po yung matot sola. At siya fusluban siya ngay bisa kiraman ngay sa kurakits. Naman siya na falito Berea. Yay, afakunter ay matot lan feriwats ko. Ngay ay tangani sola fatsan. Sola kaya po picak kuday fos. Fatsan lupan may saram. Nga masatan na nga ni yok ko bisa kir. Nga ba uchata ba metasap bisa kits. Amateurs. Padi e phone pet. Ngani arts payas. Trovona. E matta cha amateurs si kapasusun. Si chakrong amateur pato. Si ajon. Apa rosa. Para si chakrong. Ni si segera. Si se adlata pungun. Mamarat si bufose. Iyo chwata chatai le filan chomong. Ay dang ngawa aramas.
Rapal macam saying. Esajak fish ngeri John Dugan. Ngawal fish ngeri John Lon. Siya mamot fangat, siya kaparos fangat. Ngedi man sa lavasan. Asok kolamin siya basa. Fanitan de village. Ekay ekor sa kiyak kusun fag epedi asamanach payas. Sisa sera faila Canaan. Faila Galilea. Aseveri amara grafag yijak mede peweweyot acha babai era minister melukun edi seperti cipeng iga vareu sisa seperti winto ngibor omusaro uses sidak kota ba feyot chuan kapasari kechmenis wargu kota berkabas ngiri kicigarai non neru corakang non afar-afaran kabasen minnevi apa sausun masawari ran bio teferidat besises ahbarau sevan seribau ewe beyas abun non Jesus Christ lang a pagurus ngeri farfan a keki urus ngeri farfan pura sabtuan or odds min nabosefan lanang we papat kabat ngeri binne Jesus a fur faridat we agan tu fijin kurabarang do serifan neverian tipis Medicine annam lan Jesus Christ. Ewe cakod afira debe tiberi. Wewe feyengau afis mere popudan. Yejak minne epandawi. Non urwon arabas. Ewe thought mefis. The greatest staging non urwon arabas. Era non nesosorisin ewa winran nor ewe week. Era afis ew jetten ferubi labra. Era sukurareng non ewe sawon tonne. Era afiti berang. Era ausun fifi. Ngofan a put usunsu. Ngeke verisin rejek wasigeri ewe poros anem faridat tantibis ton osukwan we ewe peyas aben ye erogat faridat ewe afaravan a ettabagirigit ei boros be ei mogudigut mevis milabara ye agagen tong angot ye masoan ei bobot angot faridat ewe mi urusan labara a wiri die ban toragang toraba osiboturi kurabara gerai lan ei rarin marosevan ewer sibo urusan eri papa meire purasorot met minne po nagriot tu netibat merugun porosen an sises marosevan seri meuran gerai sibo papa bari gerai apan pun bepare rarin feyot faridat tonnonom Fara faran kapasen god non porosen e rarin marosevan ewe peyas aben betuvitin artsibe patbusin to seri peyasat mewe fau e podori pan kunnura ika suku aduvit raewin peyasan sises aben
e buburi garai pare uran mi utia rarin kurabaram rarin feyut rarin baba si bokan norat kirisuk ngesi boban mut ngeri kapasen god nan minne pusin ewe kod ngen mifen ben bafagari me figari git non iki git mere dipat merei apung aparut sia bere firat non pusin marawat e boban assissin e boparor kianin wasi boparoro at etifo abande da beri kiriso e sukun feyet memaraw gerigit e bobunga bopari in fight tegen abo bar mood ngeri geni reminde pusin kapasen god atta bari ti pomre abo tuor ko baru ida pusi bokan ko baror yade si bo felna seri e fanson e bo pusir assissin non e fanson pan non marawat nge ewer afis pan marabarin maraw sekan non marawat and Jesus Christ.